Evanis. Enkuru Nyamira okoro. Burai bwa Nyamira oise kubika oreng'ani burai bwengo no bore boroboniga. Naki urabukwanire ekerengo kiaye. Burai bwa rengo no bumusike. Nyagusira gavana Nyagarama. Ku 2013 rubito buruso county government ya Nyamira. Fakti inga kindu jenga ntwaro chamagenda ke kiamakuru na iguretwe abantu mbali kitu kigasi paiteni uyo le gavana bona iga alenga deputy gavana akarire nga migire ukwanda ofisi ya yule nga gavana mumigete akakole kipindi ketana ne barahamu twaro chamakuru na iguretwe abana mbali gitu rasfeshi timbia gachetwe tokamwana nde second chance kilipati mbaya kero COVID yacha ikamwira ntiga musabire nkora yaye yabasagia musikinya riba kanyora that opportunity akachabune gavana akamba ko torokinga nakole simya keriebere iri election igatoka muri confirm akaba second governor Nyamira lakini namondo jenga kende nkikuru mujorete ene miaka ene kuchikoera okomentani riebere gonsta kiare bara chiale metwe 2018 baka bono yanya ko yuru na kire finance ya bali ngo bere budget igas na mondo ngata yopi entu na basaye baka bono to aja kumya ke account itukuriye twaye tu miaka devrosuni ni miaka 10 ya 15 kuchikoera kende ngero twaro ne mark nuko yuchi county government of Narok imefanya kazi, county government of Kisumu ya kollega ibintu ngora kana bichi county cyo gukora kintu project teyo nene ya bekiru atenga ku county government echa ikitwarorere turi meso musundo munene na bondo chenga uraiboro abuna ntu na basandu ko bwatsi twacha gutore birengere bya kuliya abasabake babwate chinguru anda ba oro kiringa mbatokonye ane boski county tumutu